رٹم دربار نبی مختار ژولم زنگار ٲییٖنس خال صٲبی بٹوٲرۍ ہستی تراو کینٛہہ بٔسِتھ کینٛہہ کانٛہہ زاو کینٛہہ بٔسِتھ چھُم صفاتس ژولم زنگار ٲییٖنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظریٖن محترم. تُہۍ چھِو وٕچھان وادیہِ جنت. بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان میٖر لطیف. 7 اکتوبر بروزِ بٹواری حضرت فقیٖر و صوفی شاعر خال صٲبہِ بٹوٲرۍ رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد عرسہِ پاک باضٲبطہٕ طور احمد نگر شاداب کالنی سرینگرس اندر 30 ؤہرۍ مناونہٕ. اتھ محفلہِ منٛز آسن کشمیٖرٕکۍ مایا ناز گلوکار یِمن منٛز فیاض احمد شلوتی صٲب چھِ یا فاروق احمد شاہ صٲب چھِ, غلام قٲدر رٲتھر صٲب چھِ, فاروق احمد ڈار پٲرِم پوٗری صٲب چھِ, یا امہِ مٔزیٖد چھِ اتنس یِم زن کشمیٖرٕکۍ معروٗف مایا ناز گلوکار چھِ تِم آسن اتھ محفلہِ منٛز محفلہِ سماہس منٛز ضروٗری. یہِ دۄہ یی مناونہٕ درخانٕے عبداللہ صٲبہِ بٹوٲرۍ سٕنٛدِس دولت خانس منٛز. تمامن عاشقانِ رسوٗلن چھِ یِوان گُزٲرِش کرنہٕ کہِ تِم انن اتھ بابرکت مجلس منٛز بابرکت محفلہِ منٛز ضروٗر تشریٖف تہٕ گژھن فیضیاب. امیُک سنٛز چھِ کران رحیم صٲبہِ سما گلوکار سوسایٹی جموں و کشمیٖر ییٚمِکۍ زنہٕ چیئرمین چھِ عبدالرشیٖد سنگھپوٗری صٲب تہٕ ییٚمِکۍ صدر چھِ منظوٗر احمد نوپوٗری صٲب. تۄہہِ سارنٕے چھِ یِوان گُزٲرِش کرنہٕ کہِ یہِ مسیج کٔرِو شیر تاکہِ بیٚکہِ سُنٛد دِل تہِ گژھِ خۄش. تٔمِس لگہِ پتہ کہِ خالہٕ صٲبن ہُنٛد عرشہِ پاک یی مناونہٕ 7 اکتوبر. تِم انن اتھ محفلہِ منٛز تشریٖف, تِم گژھن فیضیاب, تُہۍ تہِ گٔژھِو تِمن ثوابن منٛز اُمیدوار. محفلہِ منٛز آسہِ درود خٲنی, نعت خٲنی تہٕ تلاوتِ قرآنُک سلسلہٕ جٲری. محفلہِ سمہُک تہِ آسہِ اتہِ سنٛز تہٕ سامان آمُت کرنہٕ. تۄہہِ سارنٕے چھِ یِوان گُزٲرِش کرنہٕ کہِ تِم انن اتھ بابرکت مجلس منٛز بابرکت محفلہِ منٛز ضروٗر تشریٖف تہٕ گژھن فیضیاب.